Ćao drugari! Dobrodošli u Medinu školicu. Moje ime je Meda Bob. Ja ću biti vaš učitelj. U našoj školici učit ćemo razne zanimljive i korisne stvari, kao što su srpski, matematika, svet oko nas i engleski jezik. Kroz igru i pesmice naučit ćemo zajedno mnoge zanimljivosti zbog kojih ćemo postati još pametniji i bit ćemo najbolja deca na svetu. Pa da počnemo! Za danas sam pripremio jednu laganu lekciju iz predmeta koji se zove Svet oko nas, u kojem ćemo učiti o prirodi, biljkama, životinjama i svemu što nas okružuje. Današnja lekcija se zove Šta je to priroda? Priroda je, deco, sve što nas okružuje. Priroda može biti živa i neživa. Sigurno se pitate šta je to živa priroda? Živu prirodu čine biljke, životinje i ljudi, dok neživu prirodu čine sunce, vazduh, voda i zemljište. Neživa i živa priroda su povezane, jer svim živim bićima da bi živjeli je potrebna sunčeva svetlost, toplota, voda, vazduh i zemljište. Danas ćemo učiti o živoj prirodi i o biljkama i životinjama koje žive u našim krajevima. Šuma je zajednica šumskog drveća, biljaka i životinja. U našim šumama žive razne životinje, kao na primjer jež, vuk, veverica, lisica, medved, to jest ja, jelen i još mnogo drugih o kojima ćemo učiti malo kasnije. Sve ove životinje šumu smatraju svojim domom. Tu žive, tu se hrane, odgajaju svoju mladunčad i borave ceo svoj život. Zato se te životinje zovu divlje životinje. Pored divljih životinja, u šumi se nalazi šumsko drveće, a kod nas najviše možete vidjeti drveće po imenu hrast, bukva, lipa, bor, jela i još dosta drugih vrsta. Osim drveća, u šumi uvek možemo pronaći pečurke i divlje šumsko voće za koje sam siguran da ste sa vašim bakama i dekama brali po šumi. U šumsko voće spadaju divlje jabuke, divlje kupine i borovnice, divlje maline i moje omiljene divlje šumske jagode. I sve ovo što smo nabrojali čini jednu prelepu zajednicu žive prirode za koju se uvek moramo potruditi da je sačuvamo od ružnih stvari i da budemo dobri prema njoj. Kada smo u šumi, nećemo nikad uništavati biljke i plašiti životinje. I uvek ćemo sa sobom skupljati svoje đubre kako ne bi narušili mir šumske zajednice. Današnja lekcija se polako bliži kraju. Nadam se da ste uživali i naučili nešto novo. Daću vam, deco, mali domaći zadatak iz današnje lekcije. Ne brinite, nije ništa mnogo teško. Sve što treba da uradite jeste da nacrtate svoju omiljenu divlju životinju. Svoje crteže možete proslediti na našu e-mail adresu uz pomoć vaših roditelja, a mi ćemo odabrati najlepše crteže. U sljedećoj lekciji učit ćemo o livadama, kao i o životinjama i biljkama koje žive na njoj. Nadam se da ste uživali, deco. Do sljedećeg viđenja, ostanite dobri, pametni i poslušni. Ćao!